kaire mutegeri wetu wa Meru TV bitikiriria na njira ya kunyia muno kugwate ogeni mubango ne juju jwari idora mu Meru jura jukwijagira ntuko ciara misi cionde kwambiria thaa 3:30 ciogoro mwanka thaa 4:30 ciogoro na joga chokerwa kaire ntuko ya Jumaine kwambiria themwe ciarukiri mwanka thaa 2 ciarukiri jura oretagirwo ni uni Mheshimiwa Alhaji Mwendia joto kurania turamwe narua ndina mantu ja maingi jara mpenda twarangia na mbere ndenda kwambiria na kwaria mantu janja uni ndi mukuru ina nja the family man na ndenda narua kipindi na giki twambiria na rwaria rugwete kukuria nja cietu imbije kwena ipindi bibingi muno station nyingi sana iria ciara iria mantu janja lakini mbetikiria ni narua buigwe ni mantu jaumenie na Alhaji Mwendia mbere ntonya ntetone yu mbetikiria ni chokia nini jonto ngatumira migambo eji ange na ange quote chapter imwe nkwe mono ya Quran nkwe sana chonto ma nteto ire au Qurani ne kana chapter ne ya Qurani kana sura ya Qurani ega ntedia mono na umbere kirirwa nekio nthikiriria ni migambo eji inna insana lafiri khusri illa ladhina amanu wa hamil salihat watawasaw bil haqi watawasaw bis sabri na rirato kara jatuko miuga tukinaga tugaga ojo Mwenyezi Mungu yuasema Murungu mutora moyo aliuga ojo by the token of time anahapa kwa wakati wal hasri by the token of time wal hasri inna insana lafiri khusri mwanadamu yumo katika hasara mwanadamu wonde ale asalene hilla ladhina hamanu tiga antubarea betikitie tiga antuba witikio hilla ladhina hamanu wa hamiru salihat antubara bajoka yakanya kao kurika na Murungu wao na njira ya maromba people who meditate people kana antu baraba joka yakanya gako meditate kakurira mwadhani gakuromba kagukarande bakagane gitara reflection hila ladhina amanu wa hamiru salihat watawasaw bil haqi hawa watu watakuwa ni watu wa kusimamia haki watawasaw bis sabri watakuwa ni watu wa subira bakethra barantu bagweterera they will be men and women of patience nukuwa mathani agutwira Murungu mutora moya agutwira wala hasri achietia na egita wala asri by the token of time inna insana lafiri khusri kila mwanadamu yumo katika hasara wewe na mimi tumo katika hasara hila ladhina amanu wa hamilu salihat watawasaw bil haqq watawasaw bis sabri tiga muntu uri okarungamira mantu jaraja yauma tiga muntu uri okagana subila tiga na muntu uri okagana gitara meditation de maromba time for meditation okajoka yakinye gito geta gukaranthi untu gwaku ogeta gukaranthi and meditate kila mwanadamu yumo katika gasala tiga antu baba bo badatu no ni Murungu ugete teo ni mbugete kato chokeni mantu janja bwambere onde muchiari de nana
na na bau na ne antu agima ne antu bena nja chiao ba mabao kote mwana ntigeria o munini mwana okora munini ahengugene after university ahengugene na ibarantigi nabo ibajojo my grandchildren no trenge mbigawa nganeri jariundi na bajojo bakwa aimbita ntagu nini mamchajare kwa outside mamchachiacha ndi muchiari inkarande goro na bajojo tukathithia homework na nkaigwa ere my greatest joy nkango guthimone rira mwana umbira twiriro twiye na homework ekarioju ngeta nare akambira ngakwina twiriro twandike tanakari za sauti 20 twara twandike giki 20 nkajukia thimo kwa nkangugu twakarano tukathoma kuiku kugwirwa gwakwa na rira nkari nthi nkionaga mubira tugakaranthe na bajojo kinya ndethrari mwente kumenya timu ira niri kukanerengi ibo tugachia kibere kwa ne wikirite nguyu ntune abakambira yebu angainga ni maniu kana ikira kingi. That's the best life we can have. Na ndi muchiari ndi mukuru wa muntu ndi mwekuru wa muntu sorry ndi ujua wa muntu na imbijete kumenya muchore wakwa ura munene today ni mwekuru wakwa, my greatest friend, rafiki yangu aliye mkubwa zaidi ni mwekuru wakwa. Chontu indejere kumenya ntukwira nkengwa nau ome ni arume bangi chontu tugakura batu twambiria kwaria antu bakora ire bara baumire nthu antu babondo okona bari utongeriene bamunya bakiraitu bari nturi bakathuri murungi bakire manguchine bakire banjoni po batinjei barindikiri barahim bashandrak barohaji babangi bayububundi tukwemwe egakinya rera kwira waturu mora wari mutongeria ja no kire akethanie nteto irio karia ntu bakoria ire baumire babantu cho tuteto irio kwaria inteto iria chiaragwa ne antu bantu ameru barauga gutemu choriro juteja gakiragara ntukwe utokauma nau o metwane rere antu bau bari uga emone emwibe emone ethe wabu ima leu kinya ethra na ijete uma gati kwenda kundinga nthiguru hou no tigawa ari muntura ogwitikiria ukari o uwo ukari na batu jo tutu arome tumaraga ja maingi to chitwe to choka ganja we utena wai na gwa kwingwa especially our average everyday wives gutena o ari na gwa kwingwa jaura uni nkengwa na uome nikio ndenda kwaria mantu janjeu every one of us agachoka nyama cha tauni ile muromo no
chai ya mukawa ira ikaurungu karia iri murio muno ari bara twethagira irabu naria ibathongi muno parinkanya irio biria birugawa naria nkimere rugawa ya garuru akigatawa iri kamurio kamuthemba kenyeji kara karugawa naria town ga kamurio kamuthemba ende ntuko cieto ciathira gutuka thamira kwa bara bari mutindo ari bare gutuka thamira nkimene re town na tunyamene trato town twinde tugachoka nja. It's very important kinya tukirejaga biu turejaga na uome tuchokeni nja twarira bimo na uome tukeja kuthithia ara tugachoka eventually John tugachoka tiga na tuchoka ojo kakiriwe mwempawe muthithirie mantu jaria akomba gugwetera najo kagugachoka empower muntu ugachoka kiriwe John tuntukwira ugatiga kunywa chai utiyere onyaga onge akedra akenyunyaga akaririte gitikiwa akaririte na njoke bwire urwethra principal chukuru urwethra uri munene urungamirite health center urwethra uri chibo urwethra uri assistant chief urwethra uri DC urwethra uri mwarimu urwethra uri pilot urwethra uri daktari urwethra igwa tukwimwe ukauma na wane John tugitekewo karirite tegwa muntu ombere ngugikarira ndereba wetithitie aretithia muntu ungi wone na service ya miaka ngugine aretithia bangi mbere weja na kinya ntukwirio kaumo ngari wigakariro muntu ungi gitikiu na tegwa mbere ugikarira kirakariro nungi na ndereba agakamata mtungi no wiga wagitasa tegwetaga sa ni officer owo karigitene gafo officer owo ngio keja kariro gitikiu ndereba akamwita sa gwitaga na kinyago ndereba tegwo guriri ngare tukwekwe ritaye kinya ukauma ngari ne unge ejagwa ngari dego county government kule ndereba twari na very close to me na kinya na rumbari kana kama respect twari na ndereba wa kibiriche wetawamarete itwari na ndereba wa town yare ndereba wetagwa Morris itwaye na ndereba bangi saimo wantumotea barea twaita bongoge itware na ndereba onge po okumankubu para todara twina bomono ndo kuma kwa thirikari ya mheshimiwa Kiraitu batana nirie nani na kule muntu ngibeteya nayo betagasa na kinyagwa ukamatina ngari narua kurungi ukeja ngari ne wana wajianire kurungi ukeja na no geto sa kagitakau na tuchoke ninja tugerie kuthithia nara tumite ndereba urara Nairobi ukathamba na ruji rwa shower kethro tikenda kuja ku stress thie wikire shower gwaku wauma na uwejo kwa kuthamba ja uramenyeretie kuthambaga wingugine sa officer kethra gwaku guti shower thie wikire shower John tunara witaga seminar
ishawasi dhambaga nao utekeje kwa nanja wamberia kuretrwa roji na kaboyo karita ithano geturwa karaine choka nja gwaku uthithie mantu jau wonaga na uome jau wenda gwaku kwithira gukari na aria wita kuthamba na gukara bwega ni arume bange bathithitie na kinya gwa mutumurume nthie uchoke gwaku uthithie mantu jau wendaga na aria ome yau ja gukuchaia na aria ome na wina uwezo wa kuthithia jo tuchokeni mwekurore utigite nja eta sayen yengi eta Greenwood Mall eta Magunas eta konge nyomba cia nguo ukethra kwina nguo ithongi muno nguo cia kuma 10,000 mwanka 20,000 nguo mwekuro kwa karungamanio ono ja mwekuro wa minister uwonaga ekuro bakari bathongi nthio thithio ku impossible weto takakira tukira karu ekagira watakakira tukira wa iguru ekagira watakakira tukira ndio mwekuro fulani ekagira watakakira tukira DC mere wa Southiment ekagira nthie kirindu kene ugurekio wanirie mwekuru agakaraja miri DC o Southiment agakaraja wa iguru nthio mugurire rinda rire aritekurukia 15,000 rimwe ira 10,000 nthio mugurire agakaraja wa iguru wethira wena wa iguru okunja wethira wena Keika Kimani okumwe Susan Keika Kimani okunja na waigua gakaraome ukaigua no nthio gure kathamo siga kega jakare okunda gwako chai arba jakare okunda gwako chai slopes tuthamo strature ndukene gura tukombe tu twega weja tunja weja kundwa na gakombe kara the best kinya wenda kuthithirwa gatega kweta mubundi wejoga karira gateka customized imobundi kenda wachoka nja gwaku ukona aguchoka enda mwekuruju John tukire kuro bilioni 4 no mwekuru oku ndakwire mo ndaugire arume baba twara ya mantu je kuro muno mantu je kuro sana ange kuro barakarire gutukwetero thara kwaririe kuro gutukwetero tha areria mwekuru waku mutie salon mumagaria out ntuko check yumya aruba ni dairo ruguri na haro benge nengi slopes ni dairo ruguri 3 stairs ni dairo ruguri mumagarie bweta bukunda gakombe gakauga bwane kairi kinya wethro tina ngari thuteni matatu o no mwekuru waku lewire ringarira murungu akuringire na leo baba bangi tigana abo benene thithia mwekuru ujo ntumuthie ne ogachoka uti akuru bendete arume barakunjara tuguta twarume thithia mwekuru waku jo ntukinya wejo tena maigo gote kuru na aria ome bakenda kibogoyo thithia mwekuru waku John to kinya rero kare moigweta nuoga gukagiria agakumagaria ome mbere kure moburu uya kwandikira mundu ukamataga betikiria buge kaunto kanini kagwete kuru kinyabwe ekuru kinya ketha inkubutetera buri meya kure ekuru batenganagirwo bururu
nuoreterwe nja indi utinganagirwo buru ni mukuruju oku korombaga mukuruju au makinyanja wona kanya ga gutawara eta safari wona kanya ga gutawara nturene igwa waragwa kire kurubaria bare tabia iti thongi bru igwa waragwa mwekuru uri njewe mwekuru wina mukuru owe ende no oregere nkuru kuni eregere ikonganirwa wina nyonta ya kuru barabangi baida nana ndie wirire kuri mwekuru mwe ordinary housewife ibuigawa karugono kamwekuru werite muchore wawe uti mwene mukuru kwagetaga safari ntukwe wageta irio wija gwakwa ntukwe kinya iria mukuru arete safari na umara rukire achietira mwekuru baringanira na muntura wawe amwira muntu netere njo mbatimbaya muntura mukuru achoka kogoro amwira safari ne kwire ntiomba gwita na kware omo safari ra etekwa nande mwekuru njo mwene achokerana na kwirite mupensie eje njogoro nogoro bu kinya mukuru jonge nja nore onge noe leo akinya chai ore onge akweja aronga mampingiro na mberia kuringa tochi sigino oniora nejire no mwekuru na ukira mukuru ore muchoro we eja bethra nyomba na mukuru we na ni gutuka mwekuru akuona gatochi kara ika muntu rankwiriteje na mukuru kwa nyomba arambiria rwimbo tinarua ni rujo tonto mwene muciariku nachokiria atemberete araina karwimbo kau tinarua ni rujo tonto mwene muciariku kuria kurubakari ure nuinaga uogwe rira muchore oku eja mwene ariku mwene nja ariku kuribo bakari u kanchokerie kuruba bega kaza chiekuru chonkuruba bega ende kutentura yaga ya mwekuru mwe ukari u bau bakwina tenarwa ne rojo John to mwene muchie alikuwa. Number 2. Kule mwekuru mwe weta maromba. Kagita kale maromba bakuri tangoge na mukuru we banda majani jama inge mono mbecha chiamberia gutonya inge o mweri gutraba kugwata nde goro ngiri 50 ana ba kuthoma ba kuthiria chukuru na mwe corona kwigwe kwinyirwa mbecha ni nyingi na ndakwona nande gutawara akinyamwe akiromba era mwathani baba gwa mutura moyo ibwega nonto bwegi tari wompete tokarana mukuruju kango chokri nkado cha mwanya baba mutura moyo nonto bwegi tari wompete tokarana mukuruju na mwathani ndataganja ira nyingi ojoka yakoro ba okinya miaka 65 au 70
wakwa no kuona tugukinya miaka 70 na kwe bojo kairia kinya bena miaka 40 ninde gucokeria nkatho cia mwanya mutura moyo jonto wakwa ukinya miaka kwe 60 na mugwanja unenana na baba ibwega jonto no mbikirite we no kuona manjara tuthithitie nawe ahana bakuthiria cukuru tiro Rwanda ro majani teje ngari nae baba auto akinya ndukuthaura njara na ndithi oro kwenda nawe oja oro thithagia na au ange mutura moyo na ndithi oro kwenda ni nkuthaurite njara au na ndinte kuthekete ndi owi mwekuru na bwawe na kirasi kia mwekuru akuthaura mwathani njara aikia miruki mbere kinya nchoka kiri mwekuru muno imbi gwantu murume ituma mwekuru akinyau akwira mwathani na ndi nkuthaurite njara kinya wigwa gwitanwo na ndi imbi uthithitie mwekuru kenda akinyau na hagwa mwekuru ibongana bo mukuru akuthithitie kenda kinya kwira Murungu ndo kuthaura njara na ndi thithi oro thithagia kinyaja na au angi istoshe anto beta koma mogoro anto abange beta tuna blood pressure tuna blood sugar no teto chiekirite jonto tokorega ikuona manto ja mega kirinto biria tutinda nabyo everyday gento kemwe kireo konaga ntuko chiothe imwe kuroku kana imwe kuroku therefore gatweka wona gento kiu kaigwa nkoro njiro uteraga kugwata imirimo mwe jonto kure mwe kuro mwe warombaga utuko bunderere takumama jonto bamami gitandene kimwe na mukuru we gitande kyarege kinene bamami gitandene kimwe na mwekuru akera mwene turombe tukimama ende muntu irombere yawe na migambo iria Murungu igagwa ni muno amugagwa ni muno ni bwega akamama taka kik nje ba jire kwere ina kwaja ende weje yo age kaba an eri
Hi darling, my love, antethie kugaga migambo eu kinya ndene yakwa jonto ndukubwira kairi riabo kambagiria gitumi buru ujo no ngatigwa nawe na ndenda tukara thiguru tumenya family yakwa ini architect ndenana na bajuju achiari baba ingenda ndatutiga gutegana tugaraga kuthomithia mwana na kare mwana nowe uni imbirite mwe kurokwa ndimiboka ndu mundene na ruama egetua ngeta antuma press beje bone miboka ndu egetua jonto ngatua matunda jao 700,000-800,000 kija keva matunda ja trabu winandi ndera mwe kuru miboka ndu ya fueterere mundene jonto ina capacity ya chirinjo 350-400 per season ndera mwe kuru kwa iturugure account inge mwanya bajojo baba ibeto kenda to hakikisha gote kajojo geto kakare mwa ikuthoma ara kabwirite kuthomera bubunge bwirite kuthithii buriko imbwirite kuigwa de proud kuona tujojo twakwa twana bakwa turi the best schools iria afford kubaiki na ngetaga na bakwa nkabera uraremerwa neja mbone uraremerwa neje tukarenthi iga proti ukwenda kugura ika ngiri 350 wina ngiri 300 nani mbone aranga ita ngiri 50 munenkere akathithio ntubu inguge kwa kinyani it's my responsibility kinya mwana kwa keja kambira na ndagwa mtekuga literally ndadigwe shoot ndironere ya ngiri 15 ende krande na chone ngiri 10 ndamunenkera mbecha ageta kugura eu kenda karabwega mbitanairwa na muntu wikirite gashuti gakega mwana kwa keja mbere nkwambiria business na ndena ngiri 50 na business ni ngiri 70 ndaromba murungu ampengiri 20 mutethia nachio na kugukumya gwakwa ndemuchiari ndenda kuona ndena intobya kungana bajojo bejete ruthene tugakarana bo na kinya ndombo bakira swimming pool au nja nkabakira na inkora murungu antethie mbadithirie unkaruga rujiru na ita bajojo bakeja kurambira gwakwa nduthene bagatuma nkaringaringa gituma koraga mewani uwekwa ukamburagira na mosiu ukandithiria kugukura kurambwirite gukura na njira inde shima na njira ukuru bura muntu wonde atamani ukuru ne bura dinarua ukambira kwe proti kwa nduisio rwenduka kana mbakire ana bajojo to swimming pool au nja mbecha yu ikedra gaikonganana bakira swimming pool chontunduka utreka roe jontaitha tena murungu antethie ore nkedwa ndina tuthenge na ndethitie tu chamba ana bana bakwa na ana bakwa beja ruthene tugakaraga nthi gwata njambere gwata nthengere gwata giki tukarijaga turi amwe gikenero no ukithithia aja nthigurune. You can make your little heaven down here. Try to see the beauty in your wife. Try to see that handsomeness in your husband. Nikenda maisha jajo bagwitambere. Ndenda mantu jarambe tagao menkona jangu iraya
ngeria kujathithia ajadi chonto ne ombithagira ndi magita ja maingi Murungu agampa mbecha narua nchwa mbere o 20% ya mbecha yu imbienge mpenda kuongera gwakwa nkara maicha mega nkuruka kuruki imbienge kedra gitandara ga 4x4 nkoria gitanda ga 6x6 ikyo ngure nandi ende kuri mtu motwirire gitanda ga 6x6 igitanda ga condivorce wenda gukara bwega na mwekuru nyanya kinya gitanda kenda kinya buthurene watu kaibo kuringithania kinya geria gwita tigagwe ndere ngikana gogwe therefore make sure titanda kingi kiri njeu arabo kumama kenda kinya bwathurana mama gatanda ka 3x3 na ndemo karingithania bumami kinya buthurene mbere gukia bukethra bukwaraniria yonto mwatrega kwira ngitigo mpinya neru ru gititithia nini kara tiga no bone kira bwaraniria kinya na butuka ria korani gitanda ga 6x6 umwaga kara muthia jora ungi jojo gutokona gitumi kiore ungi lakini geketha 3x3 ukagwa nungura uguntunya muringiti rwaria rukuona rarwambiria tugeta mbere kwaraniria mantu ya family tugeta mbere kwirana uratumba ukaria njeiche tubwega tugeta mbere kwirana uratumba go create our little heavens down here nande tugwate mantu janga nona makarika ya kiumya giki tujaririe anini ndareka witigere inkai ndenda kwambiria na national news buga imbaretie kagita gaka ingi muno gitumi kia Meru kwithira turi amwe na tumba kwaraniria na migongo ingi ya Kenya igita rimwe rikarweja miake mingi muno kuma nandi endete nandi riria tukauga guti mwiko kana Mumeru kana Mukalenjin kana Munjaruo kana Mutaita kana Mumijikenda anto bakarweja kugura na nteto ithire kethre igita riu rikeja ende mwanka nandi turi nations inyinge iredithitie state igwitwa Kenya turi Ameru na Murungu atari na makosa gutumba turi Ameru kwina mwiko na Murungu atari na makosa gutumba kubomba barigiku kinyandirerwe Tharaka iraere mwiriga na bwaju Murungu atari na makosa kumba antu ba Tharaka bari antu ba Tharaka ende batu bara treatment ituje twinde bere twetana to disperse kana treatment ya Kemeru yonde twinde original twara antu ba Tharaka chonto mwankana arua oni mbije mwiriga jwetu na ara Tharaka jweta wagankina nande twinde kwiro twari antu bakuma Tharaka na kinya bara bathingetite history ya Kemeru. That is a story for another day. Lakini Murungu atari na makosa kumba Mutharaka omba Muiku omba Muruya omba Munjaruo omba Mukipsigis omba Muborana omba Musomali babo rightfully ni Kenyans kira tubwirete kutha tukirujaira muno ni kutha tukimenyaga ati Mutharaka na kwenda muimenti Mumeru na kwenda Muiku Mukalenjin na kwenda Muborona Muborona na kwenda Musomali Musomali na kwenda Muruya Muruya na kwenda Munjaruo Munjaruo na kwenda Mukisi
twinde tugetikaniria tukarania nthiguru imwe tukariu mbati kuri thina ijaga riria igitara Kenyatta Gikuyu ikiari gikwethia Gikuyu national language na baigwa thirikari ni yao. They felt it was their government. Igitara Moi antu bakalenjini barajukia thirikari ni yetu turakalenjini ikio urengeta any police post in Kenya, any police station in Kenya, anene bonda gukomwa antu aigwa kurunga meri munene bare akalenjini barajukia thirikari yao. Uhuru bareja na Ruto barajukia Kibaki akweja mbuga atare meya ya maingi uju Kibaki nagiriye kumbalance nthiguru igitare Uhuru na Ruto baraethia thirikari ni Gikuyu na Kalenjini ukeja gutega Kenya ni ibo baruraga narua turi na Ruto unenene kinya trend yeu ni kwambiria kweja kairi gotea ntwamwe gukuthura no parastato kana kwaje mu Kalenjini kundene na ba kwambiria of course ende kiutika kwariria narua ba kwambiria kwigwa ibo thirikari antu bau bange batikumata ikiecho Sundi Oscar Sundi akomeria kuruma Gachagua who is part of the presidency. Murkomen akomeria kuruma Gachagua na atongeria bange bakalenjini Barcho na arokirire atetera Gachagua akurikia kumenya ati Kalenjini ri wathanine nuntu Gikuyu ikiaba ungire mukono muno na iba ukira fall out but thine kwa teu thine kwa ne the temerity eu basundi bagya nio kwigwa thirikari ni eto akalenjini bamorokomeni kwigwa thirikari ni eto kinya gwa kano iba bange babarachoko kore na that general free na timo Kalenjini wetu ukwathana. It is wrong. It is immoral. Mchoke wetangura abunge bawe ibadatu bamunda bandi ntije bangana bamutua ntije bangana bakingi ntije bangana na bamoba batikinya mujumbe bunge lakini John tukoreo bahande kanirete thirikari kore muktaba bare na juna thirikari baene shima mkoroki ya Ameru ture number 4 kere kwa rais Ruto kura number 4 tuena waziri omwe Ameru ture number 4 kwa Ruto kura na bunge baba inge kenda narua waziri no mwe tokira kirito kaigwa muntu ja. And just an example njanaro wagatanguge na rabutro Mumero na rabutro kuma kwa Peredram board area under minister Ntore na Ntore omubutete ni Akalenjini bamubutete na Bekram board ingi na banga seti dandra raja na gatanguge arambera ari minister karigarire minister Murian Kamenye ori tariti na indocket ere minister no impunity era edrikarine yaruto bawe tangura bakaye shimare nene
Bamundavandi bakayo shimarinene bakingi ote kinyambuga MC akayo shimarinene mutu ote mujumbe akayo shimarinene Ameru twena bunge kenda na tore number 4 kwa president Ruto kura tokagia kanya tokagerua eshima ira bau bange bakwewa batena bunge bau kagita gaukinya kakwiringanira amwe tukenenkera William Ruto kura kana William Ruto ngi tukethra gatwandikanirite memorandum oria Ruto a supporterwe ne kinge kiamene kiawe oria Ruto a supporterwe ne mutua ena kiama kiawe oria Ruto a supporterwe no Etangura ena kiama kiawe oria Ruto a supporterwe Mundavadi ena kiama kiawe kinyatwe no tumu supporti turi na kiama gitu kethra irio tukage shima na tweta kwandikanira memorandum tukare nithe twetia Minister Bairi tuga itokwenda speaker frani itokwenda CS itokwenda PS banganona itokwenda ambassador banganona na riu noro tukomba gukira we are Merians then we are Kenyans tuli Ameru riu tuka a Kenya nikio ora twetete kabere getu kore fallback na ndirabwira kairi turi mbasi ne iri ankuru Mithika arigwa TNA na Kareke Mbioki arigwa TNA kuri gita gwa kinyire Mithika ngwa State House bakosana no uruburu kiraitwa ari mbasi ne iri ankuru areta kuritaniria ngugi no Uhuru Kenyatta oja ujo akari na Ruto nandi uria wachokerie Mithika renturi State House na renta tendi State House ikiraito murungi ikiraito waririe no Uhuru amwira Mithika imo dangerous areo menaria nkuruki araja muriability Mithika arachokwa in the fold kethra mbasi ere tare gitareu goto kumenya kuri karikatea narua ndeja kubwira ikoge na fallback Uhuru are kanone na kinyere amwarerwo Uhuru mbereja kuthia TNA arerwo Uhuru antuba bange bonda bari na guchoka Saitoti ena PNU ya guchoka kirio Karonso ena Wiper ya guchoka kirio ogwe ogatwa kura nande uchoka na irio athithirie TNA ntabwira mbasi ire mbere main sponsor wayo ari Uhuru Kenyatta baraba atumire Uhuru Kenyatta arega gwita ithurano na mbasi egitarira 2013 ne ba Mithika ba mwire to makanone ojo waziri renturi to makanone tuteona kanya kwa basi John tore de basi ni ojuri to thithia outfit yetu tukegamba gore Uhuru akeja basi ne rawi mathio tukiaria nabo atutongereti akiaria ruterero etu irio toigirio PNU TNA ekuthithwa turi ofisine na twena appointment ya kwaria na Uhuru Kenyatta uria akeja basine na ndi itugieni na fallback ya Ameru nikenda kinya tutumba gwitia kira kirigietu ja uria Mundavadi Wetangura Kingi na mutua bakomba gwitia John tubari na pre-election MOU ibare Kenya berebeta kurene finally manto ja sniper na ojeti tembere na ruama igoro kana echo ibora igirwe barabon the suspects ibara on board
eu ni kuambatana na sheria za nchi. O sheria eu yaugite bagwatwe, no katiba eu yaugite bagwatwe, no yo katiba ere kweja na provision ya antu barekwa na board bunka bojoria masharati mana. Kogo te makosa jakarikite antu kurekwa na board. Ni sheria na katiba ya Kenya ikugau na katiba ya Kenya te selective. Waziri Kindiki na ugere mwezi wa Sniper jothikwe mantu jaja jange jagitaga na mbere ruama tugakarande either na waziri wengwa kana agent ba waziri na bakeja kuhakikisha mwezi wa Sniper jwathikwa justice igeta mbere guchua gukeja gutwika gutio gugakinyangirwa nthiguru ndeto iji cia guchwageo toge Sniper. Then kinya uni ndadvocate mwiri wa Sniper jono kukwe ende assurance yeu jani nere made public na ndokubwira kairi antu barabege ni na guchwageo toge Sniper ba convinced beyond a shred of doubt that geo toge Sniper gigachwa na juhudi chago chwageo toge Sniper itekanyangiwa chini pale juhudi chege kuga Sniper itunjumiwa, then tugetikiria mwiri wa Sniper juthikwa na ruama tugakarate guru very soon as most of you may not expect. Tugakarande na tukaejana mwerekera rua mono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanka aramisi ewenge na Jumaine o dhaiji chietu aramisi dhaida tunanusu mwanka dhanya na nusu na Jumaine guchokera kuma dhemo charo kiri mwanka dhaijire tigweni na thiri yangai.